Hem özümüzden ayılda çoğuysun. Özümüzden göz aldığımızda çoğuydun. Ana seni tanımay kalsam da kuda yürüyüm beni. Жоқ, ақсақал, адаштырып алмаштырып біреуін оқшаштырып атасыз. Jo, ününde le okşoş bolup atat. Жоқ, үйіне оқшағаны тамағыма суық тиіп қалды. Ошол. Ja, mındayda. Adaşkan yok bunu. Ayıldın başında töröktün jetimisin sen ha? Жоқ, ақсақал, мен былтыр сізден келіп интервью алып кетпедім беле. Журналист. Анан сіз тоодо жүргөнүңүздөн издеп жүрүп кечин муздактуу суу ичип алам. Ошого эме болуп калыптыр үйүнө. Jurnalistsin da. Журналистмин да. Kayaktan gördüm de былтыр bir gelgensin ha? Ооба, эгемендүүлүкте келбедим беле. Быйыл да ошо эгемендүүлүктү сурап келгине элдин көз карашы кандай экен деп жөнөтүп атпайбы бизди. Jurnalistler mine dım ele ola düştüңөр. Bilmem bayağını bir deputat kısıp жүрgüle degen eken. Oşondan belli kısıp jüretdi içlerde. Benim şimdi günümüz de çıkmaya kaldı, kıskanımız ошода. Ayal kişiye oşanca kıssan erkek çıkışsa. Ya yemi geçti. Mine jurnalistler bütünü göçüde kalgansın araba. Görüngen muruşları birden jüresiңер go. Tigi sizdi munday dedi. Siz bir deme dep koyuyorsunuz. Siz munday dedi, an tigi munday dep koyuyorsunuz de böyle. Жоқ, ақсақал, ар биринин оюн угуш керек да. Мында оюн угуш керек, тигинин оюн угуш керек. Анан ортодон чындык чыгат да. Антип болбойт да, бир беткей болуп калат ақсақал. Тора бала. Ошол анан ақсақал кандай сөзүңүз? Быйыл эгемендүүлүктү кандай тостуңуздар? Ошого жөнөттү биз барып сурап келдим. Эгемендүүлүктү эптеп тостук. Еп дегениңиз кандай? Эптеп дегеним мынтып отурсак барып эгемен болбой калат окшойбуз. Кудай сакта. Келетат, кысып эле келет, эки жактан кысып эле келетат. Тажиктер лейлекке келип калыптыр да уктум. Наркы туугандар болсо ошо Шамал сайга чыгып барыштыр. Алар акырын билгизбей басып келе берет экен. Басып келгенбиз, биз байкабайбы аны? Жок, алар биздикилер байкабайт экен. Алар байкатпай чыгышат да. Жаз алды менен чек арага келет дагы тиги туугандар. Яшиктин үстүнө 4 штук бадыраң менен 3 штук помидорду коюп алып отурат ошол жерде. Bir aydan кийин барсаң, жанагы яшик камок болуп калат уже. Ордуна. Дагы bir aydan кийин барсаң, камок жок, ордунда чоң контейнер турган болот, үстүнө өздөрүнүн туусун илип, чоң кылып жазып коет. Токтойн, hujjatlarды көрсөтүшкө даярданыңар деп. Түшүнбөдүм. Ал несі hujjatlарын не жабы? Неме? Токто паспортуңа көргөзгөнгө даярдан. Уже пост кылып алат границаны. Байкатпай акырындан келе берет десеңиз. Дегенмен, алар жакшы коройт экен чек арасын. Өткөндө кадам жайга Кудага барганда көрүп калдым. Өзбекстан, Кыргызстан болуп барабыз да кадам жайга. Кетип баратсак Өзбекстандын солдаттары турат. Бирөөсү пулеметту асынган. Жанында эки автомат менен бетин баягындайга боёгон каскачан моментип турат гилтейип. Америкалыктар окшойт. Андан арыраак өтсөк, биздин бала жатат жан баштап. Кыргызстанда. Бирөө үй курам деп бир машина таш төктүрүп койгон экен. Таштын үстүндө жатат жан баштап, семичке чагып. Автомат жокпу? Автомат нар жакта крантка жөлөп коюптур ошодо. Жатат. Семичке чагып? Биздики семичке менен эле коркутуп атат наркыларды. Наркыларды эле чочуп атат да. Бушу семичке менен ушунча кылады, автоматтан яман кылады деп коюп отурат да. Менимче семичкеден корккон жок, ошол таштын үстүндө жатат деп атпайсызбы? Ошо таштан коркуп атам да. Кыргыздар тиги октогончо бул жаап ийет го. Билесиң да. Ошондон чочуп турат да. Кыргыз снайпер таш менен уруп чүрүп койду, бергини жөн эле кубалайт да. Ээн жерде турса десем, 20 метр отос. Эгемендүүлүгүбүз ошол. Отурабыз, эгемендүүлүктө Ошто болдум. Кандай тостуңуздар Ошто? Вот деп тостук, айыл өкмөттөр алдына салып айдап келди бардыгыбызды. Отурдук ысыкта бирден баракты кармап алып, площадьта ошол жерде. Сооронбай сүйлөдү. Губернатор. Андан кийин Айтмамат ырдады. Айтмаматыңыз ырчыбы? Ооба, Ошто ошондой звезда чыккан. Ой, шаардын мэри, Ош шаарынын мэри.
Мээрби. Мээри ырда. Мен аркы ноокаттайыр айтпамат деген ырчы бар эмес, ошол окшойт деп атпаймынбы? Жок, аны андай жерге чакырбайт. Эмнеге ырда бийди? Билбейм. Баки бийледи деп айтты эле. Булар сразу эле ырдап баштады го. Эми ким курсагы ток болсо аксакал ырдагысы келет, бийлегиси келет, тура түшүнүш керек алар. Олтурабыз, ошто свет жок. Газ жок. 1 жыл болду, газ жок. Ооба. Неме? Азыркылар Азыркылар шылдыңдап атты эле. Баки тезек тергиле деп айтып атты эле. Булар тезекте атын эле айта элек да калганын айтып койду уже. Айтканы кандай? Терип атабы? Айтмак турсун өздөрү терип алды азыркы чоңдор. Тезек жок талада. Коюңуз жакшы. Бүт чоңдор терип кетти туурабы? Сиздер тезек жок эмне кылып жашап атасыз? Тезек жок, азыр мишөктүн оозун ачып алып отурабыз, эки жакты карап эле. Неге? Кайсыл уйгуйругун көтөрсө ошонун аркасына карап жүгүрөбүз ушундагы эле. Свежий. Ато жерге түшүрбөй уруп кетип атышат. Дегенде өздөрү терип аланы айта алып атса керек да. Жок быйыл. Ноокаттыктар айтмакчы, быйыл погам жок. Отурабыз тиктешип нерсе. Эми сиз ал жөнүндө кейбейди эле койсоңуз болот. Малыңыз көп экен. Мал Кудайга шүгүр эми. Эң ушул район боюнча эң малы көп деп сизди айтып атат. Кудайга шүгүр атаман калган мал бар. Ооба. Атамбай. Кандай? Атамбай. Ошо айтты. Атасы бай экен, малы көп деди. Атамбай 120 кой кылып берген. Болгону 120бы? Жо 5 миллион. Андан өзү 5 миллион, андан 120сын отдельный багабыз да, бөлүп багабыз. Неге? Жалаң тандалма, гисарлар. Гисарларыңыз кандай? Мындай куйруктуулар да жалаң. Жалаң кочкорлор десеңиз? Жо ургачы дагы бар. Аралашпы? Эркек ургачы аралаш. Эми ургачы азыраак, эркеги көбүрөөк. Анда сүзүшөт экен. Сүзүшөт. Катуу сүзүшөт. 1 жылы жаллап аттан калган бир кочкордун тумшугу жарылып жүрдү сүзүшөп. Малды деле мал болуп карабасаң жаман экен. Туура. Баягы жылы бир жака кетсем, бир кочкор барып кашадан секирген экен. Бутунан илинип калып кашага. Изоляторда 1 жыл лечение кылбадым алып түшүп алып. Туура. Эми караш керек. Карабасам эле. Ошентип бага албай, кайтара албай кыйналып жүрсөм, базар коргондо Кырысбек Жантөрөев деген досум бар го. Ооба. Ошол алып келип арасына бир теке кошуп берди эле, жыргап калдым. Түшүнбөдүм. Эмнеге жыргап каласыз аны кошуп койсо? Ошо теке келгенден эле жанагы 120 ошол текенин көзүн тиктеп отуруп калышты. Теке басса басат. Турса турат, жатса жатат. Андан мурда жебейт. Текеден мурда жесе теке барып сүзөт. Тынчып калыштыр да. Тынчып калышты. 120 тең текенин көзүн карап отурат. Текеден калган кашекти ошолор жейт. Мындай чабан жокпу? Чабан алып келдим. Эмиш текеге ишен таштап койбойун деп таластан бир чабан алып келдим. Көзү меникине окшоп бакырайып жаш бала экен Өмүрбек деп. Бала жөөлө кайтара бербейсиңби десем, жок сакалма, түркменден досторум ат мингизген, аттуу кайтарам деп чыкты эле. Жанагы теке жанагы чабанды ат баты менен аңтара сүздү. Жокпу азыр? Жок, ошо боюнча текеден деле дайын, эме аттан деле дайын жок, чабандан деле дайын жок. Андан белек чабанды алган жоксуз? Андан кийин өзгөндөн бир чабан алып келдим. Бечара жаш өтүп калган чабан экен. Ал кайтарбады. Ал жөн эле отуруш тиктеп эле ошом. Тамшанып коет экен. Койду карап. Сен биздин жайын деп ялдың. Ал да кетти. Сүздүбү? Жок, аны сүзбөдү. Ага бир тап бергенде эле өзү кетти.
Teken sırın bile tokşaydı. Teken sırın bile. An üstüne al çavan geli bile bakıp yatıp bunu koydun 10% meniki dey başladı. Koyduğundan al gitti. Köptü görgün çavan iken akısını sırıp atattı. Aldın alıp olayın da atattı. Köp yerden oğuzu giyip basa gerek. Anan hazır bir çavan alıp gelgem. Yaşırak çavan bul. Aksakal hazır men gel atsam. Koydun çetinde bir açki tağınga student gite okup jatatlı. Oşo ko deyim. Sen o studentke okşaştırırsın jakşı. Uşul çavan gelgenden beri koşnar almışsın dayt meni. Aksakal can gelgen çavanыңыздın açkısını alıp koysa kartadagı valetçerim okşaş eken depşildin dayt. Al koy kaytarbayla gite okup jatat ko. Oşonday. Men negedir taң kalып atam. Bul murda tekeni bakkan mı? Negedir teken bunu süzbedi? Oşonun oyundagıday olup kaytarbay karabayla jatsa gerek da. Oşol oşentip koya bile oturabız. Süzet teke. Süzenek teke. Öneri güç eken. Öneri güç. Koşunağız Irısalı'nın balasını süzüp beçere Irısalı Talas'a göçüp ketip kutuldu. Al göçüp ketkenden bir göçe ıldı da tuğandar deseydi narkılar. Oşo koşunanın balası bir göçe ıldı tuğandarda. Yusuf'tun balası Abdullah Reşatkan içinde oynap atsa Reşatkan sırtından barıp süzem dep tap vermedi be. Bizdin Abdullah'nın bu. Senin Abdullah'ın it kavabı senin Abdullah'ın. Yusupov Abdullah'ın o. Koşunağızdın balası. Sırtından barıp süzmedi be. Reşatkan sırtından. Reşatkan'ın barıp sırtından barıp süzdü. Öneri güç eken. Öneri güç teken. Aksakal men öz çavandım balasımında. İlgeri uşa atamını yechip koygay tarıp жүрген atam aytatlı. Balam de bir jomak aytып berçi ma. Koca jaş degen mergençi kıyın mergençi olgon. Ayga kıyın mergençi olçu bire oşonu biriyle Sureçki jargal barıp takap koydu ele asıp koydu oşondan jardan düşe almay жүрüp ölüp kaldı dep aytsa işenmey koygon men. Görse kolundan kelet turup. Al teke jalgız koca jaşты alıp barıp takap koyuptur. Bul teke seli 120 koca jaşты alıp barıp takap koydu hazır. Jarga. Turat sen sekir, men sekir olupsun. Men oylap atam da, uşul tekeden başka belki 120 koyten aylanpaş bir de oylayım da. Aylanpaşınız nesi? Bizde aylanpaş dep koy, silerde kökmeği dep koyat. O. Kökmeği bir deyim da. Hem koy olsa da oylanat öyle da, niye uşul jalgız teke gelip 120 ağızdı başkarıp jüredi deyit öyle da. Arkasında ne içiyor eyle de? Gökmeği degen Mehmet amday 120 ağızden semiz de. Gökmeği mal semiz bolat da haber aldına vergen ceyberet alım ne ekenin bilmeyin. Çok bir okası kal. Birle teke ne içi beri de ötbayız mı? Ne içi beri etken ben gördüm. Kayaktan? Cana men ayt ötbayım atam menen koygay tarışıp жүрüp anam Miyasaka minat kap kelebiz da koylardı. An aydap kirgende koylar jana u boyunu sektep jana soy oturgan jerine gelgende girbey koyot eken. Ova. Korkot. Bilmeymiş. Mal da olsa bilet da. Kandın jıtından korkok üçün girbey koyganda ar jaktan akıldaşıp turup çavandar bir tekeni koymuyor yet. Teke marap turup içine girip ketip kalsa koylar arkasından hiç girip ketet eken. Anan girip ketkenden bayağı soy oturgan jerge gelgende koylar jerge jetkende teke akıra zekir alıp Reşatkan nары ketip kalat eken. Koylar özleri aldanıp kalganын bilip ana tekenin arkasından karap akaz yol dep kalıp kalat eken. Yechit eken da. Bilbey yechip alat eken. Tur aytasın. Men dagı bu yılça çıdap tursam buna жазга çıkıp alsam martta bir çoğuldu aydayın dep atam 120'sını teң bir. 120'sını teң aydap alıp barıp kirgizip berip oşo tekeni alıp kalayın dep atam. Nege? Kayra orduna dagı 120 koy gelet de men bilem da. Bulardan tıngırağa gelmek bile deysin. Kalgan 120 koy da oşol tekege başkartam da tekeni aldına verip koyup jüre beret. Teke gelgenden beri bizdin ayılda oşol. Çırımız dele teke, sırımız dele teke, ırımız dele, biyimiz dele teke bolup kalgan. Koyunuz. Sizler jana kara jorgogo bileysiңер go? Biz kara tekege bilep kalgamız. Oşonday da biyi var. Sizler bilip at, kanday desen anı, mınday dep koy bile beresiңер go? Biz bilip at, kanday desen, mınday dep koyabız. Minta albaysan, barmak Tekenin kolumda öyle oyta, kanday desen anı. Mesela görgözü bilerim, bar boşalımız kan mesela. Kara tekege bilegende. Kolumda öyle.